Katukad di Basol. Tinapalabas. Nakastrek ni Boy iti silet ni Don Juan iti hotel na. Ket napaltugan na ti saka ti Don. Apag isumet nga inayaban ni Arson, tadda dimteng adat dumapay a pulis. Kinamat da Boy, ngem nayaw awan da ida. Ket naglayon da simbaan. Nagdanag ni Padre Mateo gapu iti inaramid da. Kabayatan na. Napanda do na ken Sonia iti ospital. Tapno amwenda ti pudno na pasamak ken ni Don Juan. Ita gagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Saan ngagsigsigurado ni Boy? Ha! Pasapsapol kon kadagiti pulis. Kasta ka di, Don Juan? Isu ano makitam, Donna. Nasken nga ipakamo madagos kaniak. Wano kadagiti pulis, tapno matiliwan. Kriminal dayjay at tao. Don Juan? Sa anak ngagsardeng, aging ga amatiliw, kat agi karo. Don Juan, anya ka di tiga po na ang pinaltugan ng tisakam. Gapu takayat nakabalsan. Inatap na asyak, tinang ipapatay kan kuana. Nadagsan daytoy nagbasulan na kaniya ka. Iswanas kain amadusa. Anya taramidam kan ko na numatiliw, Don Juan. Ha! Nasken amatay. Dayta ti may parbangkan kuana. Gaputa may sa a kriminal. Kasta ka di, Don Juan. Nagbasol kan ka. Iso anas kan, amadusa. Isu ano makitam. Ipatiliw mon at dagos. Sige, Don Juan. Aramidak dayta. Sonia, naskan ang makitak ika ni Boy. Ma'am Donna, anya tinagsaritaan nyo ka ni Mayor? Pasapsapul na kadagiti pan nakabagiti lintag ni Boy. Kat numatiliw da, patayan da. Ha? Madanaga na ka talaga kin ni Boy, Sonia. Ala, ay, delikado nga rot ni Manong Boy. Naskan ang makasaritak ni Boy. Kat ibagak ipanggap ni Don Juan kan kuana. Ala, Ma'am Donna. Ay, anyamot nga minan ni Manong Boy. Tapinaltugan na ni Mayor. Sapulin ta ni Boy, Sonia. Uwan, Ma'am Donna. Ngam nay, kita ang ti panagmanehom ang mga numaidong parta, ma'am. Ay, apo ni Boy, ay na. Mataya kiti nervyos no kastoy laang ngay na. Agasam ngay data ngay naramid na. Pinadakkel ko iti mayat nga sursuro. Nga mapaya nga kastoy tararamidan na dingkas. Kasano nga yan? Birbiro ka ng dagiti pulis. Sige, rumwarak. Nasken na makitak ni Boy. Dingkas ni Boy, ang mga patayan da. Di kagdanag. Nalaing ni Boy. Saan da basta matiliw dahi jay? Sapay ako makaroon na takasta. Naturay na dyan nga doon putiyog. Nang runa ta mayor. Kanado ti kwarta na ta drug lord. Rumwara kong dagimay. Agkalma ka lang. Saan ka kadi ang makaturog, Boy? Anya ti pampanunutam? Amok. Sapsapulen datan dagiti pan nakabagiti lintek. Sigurado da ita. Arson, umadayokan. Saan arumbang amairaman ka? Numatay ka.
Matayak mat. Anya, Itapay, tagpaggad kan. Saan ka apanawan, boy? Kas itinakunak. Numatay ka, matayak mat. Arson, Numatay taman. Pakaidayawan ta dayta. Gapot ta dagas at tao di kalaban ta. Rumwar tumot laang ti kinapudno. Ani Don Juan, kat impapatay nakakadadunas. agyaman ak iti kinapudnom agayem, Arson. Uray si ka. Napudno kamat kanyak, kas gayam. Sige, maturog tan, boy. Agurnong ta itipig sata. Nasken akanayon ang napig sata alumaban. Sige, Arson. At to'y di kape, Boss Astor. At kape na pa'y tanalam ek itarabi. Agyaman na, Bigman. Anya ti may pa'y ko, boss. Tarabiin nga may ka. Sika lang tinamnama kita ang makatulong kanyak, Bigman. Boss, Pinuuran dati happy house ko. Ngimjak ka mo no asino tinangpuor. ha. Anya matan. Sayang nga rin ti happy house to kasta. Sapay nagpinta sa balay. Agsungbat tinangpuor iti happy house ko. As sino ay tinangaramid iti kasta, boss? Kas lang amin iti boss. Pinuuran da ti mansyon mo. Kat kasano itan, boss? Sapsapulag no asino manday jay at tao. Boss, ang mga numay samet kadagiti tao mi iti. Wino saan, may sa kadagiti trabahador mo iti plantasyon. Ah. Sige, boss. No hindi paramid mo kada kami ibagam lang. Sika talaga tinamnama ka makatulong kanyak, Bigman. Iso nga ita. Ibaon ka iti happy house. Tatakwatem no anya tinapasama kay jay. Mapan ka iti plantasyon no adda pa'y trabahador jay. Areglado, boss. Di kagdanag. Bayadan ka iti husto. Sige, boss. Juan kayang, boss. Ni Don Juan, pinaltugan ka no ni Boy, ti saka na. Anya. Adda ita ni Don Juan iti hospital, agpapaimbag. Pinaltugan ni Boy. Sa dino itantayan ni Boy. Siya ka mo, boss. Samsapulan met na ginipolis. Agasam, boss. Nagdakkel agatad ti gun ko na ti makatiliw ken kuana. Isang uray na ginipolis, interesado da tadakkel ti gun ko nada. Anya. Bigman. Dakdakkel ti itangdan ko kada kayo. No protektaran nyo ni Boy. Ha? Anya ti ko ng boss? Ulit man. Saan ang mabalin ang matay ni Boy, Bigman? Iso asapulon nyo, kat protektaran nyo. Makiindo na kayo kadagiti pulis. Iti ka nito ang makitayo ni Boy. Ibagayo nga umay ijay rancho, takayat ko ang makasalita. Ha? Ne, di ka mawatan, boss. Saan ka di ako nam idi apatayan mi? Saan itan, Bigman? Pangasim, protektaran nyo ni Boy. Kas itinakunak, dakkel ti itangdan ko kada kayo. Ikarekta ita. Ken ikang kayon tupay iti kabalyo, ken ba kayo? Ha? Nakaskas daw ka itan, boss. Saan ka namas daw, Bigman? Basta tong palan nyo tibilin ko. Mamduna, agturong mo ti jayan ni Astor Angel day ti akalsada. Mapantay jay? Juan, mapantay jay. Ay, anya nga karami doon tay jay. Kasaritak ni Astor Angel. Asaan na kumamatan nga ipapatay ni Boy. Ha? No kasapulan ngagparinto mga itisangwanan na. Aramidak, basta saan na nga ipapatay ni Boy. Sige, ma'am. Duwata makipagpakaasi. No, kasapulan ngagsangit ak iti dara. Aramidag. Anya, Wow, Ma'am Dona. No, kasapulan ngagsangit ak iti dara. Aramidag ka. Ay, sapay ko, ma. Tay madayon ni
Manong Boy tinang puol. Amangan no gapo itimpolong mo kan kuana. Akayat ni Astor Angel nga ipapatay kat nagibalas. Kat pinuuran ng ti Happy House. Anya, Hulo, Ma'am Duna. Amangan no isungag paiso. Kat no kasta. Di ad-addan apasapol ni Astor Angel. umay kan, lumugan kan. Ha? Agsublit ay di sentro. Masapol ang makita ta ni Boy. Ligaya, anak. Napanak ijay Happy House. Kat napuuran gaya man. Tatang, Kasjay gayam ti inaramid yaw. Kat ni Astor. Napuuran ka di man. panagkunak kat nakalasat, tatang. Gapot ako na ni Dinggas. Ano mabalin, kat awan matay. Nga uray pa'y ni Astor. Gapota saan kami akaskan kwa na ang mamapatay tao. Itiwagas ni Dingas. Sigurado ang nakalasat ni Astor. Kas tagaday. Sige tatang, rumarak manan. Imayak labit nagpulas, tanabas sa ti kamisetak itilingad. Hagan-anad ka, ligaya. Saan kami amamingga ang magsapsapol ka ni Boy, tatang? Kaduak ni Dingas. Hagan-anad kayo. Aday ta. Nalpasan, Arson. Sige, basaok, Boy. Ti Mayor ti Ili. Maysa a drug lord. Di tay kuma itulok nga agraira ti droga iti ili tayo. Paksyatan ti droga. Paksyatan ti Mayor a paggapuan ti droga. Daytoy kaditi iwaras tayo kadagiti tattao? Wen. Uy, amom Arson. Italaeng anapanunot ko daytoy. Ti anya, Boy. Idi ko mapay nga inaramid ta daytoy. Tagpapan kini Amo Astor. Kat adda plantasyon na apagtataudan ti marihuana. Ngagpapan kadata. Naaramat tamat iti dayta apagkwartaan. Adu tinaurnong ta akwarta, gapo iti marihuana, Boy. Juan, kasta ti panunot ta idi. Gapo ta adu ti maig-iggaman ta akwarta. Nasisirap ta iti kwarta. Ngem ita, taag nga ngabitan. Naskan nga ilintag ta ti dakes nga aramid ta idi. Babaan iti panangibutak-tak ta iti kinadakes ni Don Juan. Kastamot ni Amo Astor. Kas iti nakunakken ka idi. Nadayaw nga ipapatay, Boy. Ngamin, natayta gaputa kayat ta nga ilintag dagiti dakes a mapaspasamak ditoy ili tayo. Husto ka, Arson. Isuan na yunan ta daytoy asurat, Boy. Dakamatan ta ditoy, ani Don Juan, kat nanangdan iti mang patayken ka, kat nagbaligi da. Ha? Una, tapnom amuan dagiti tattao ti aramid na. Ngamin, si kalaang ti dakas ita iti imatang dagiti tattao. Nangruna ka dagiti pulis. Sige. Nasaya at matanalagip mo dayta. Inayon tangarod nga isurat dayta nga imbaga. Aniya ti kaddam diti ospital, Astor. Umay ka sa rungkaran, Don Juan. Iti aniya agapo. Don Juan, mabalin ka di, asaan mo apatiliw pa ni Boy. Aniya. Total, sakam lang mati pinaltugan na, saan ka di? Apay kumadyak patiliw ti kaskan kwa na a kriminal. Pinaltugan na ti sakak. Saan ka di akasta ka man? Kaya rigan na asika tinang paltog idikan kuana. Gaputa taom tinakapaltog kan kuana.
Awan nagtumaan nyo. Nalabit a binales na kalahang ni Boy. Astor. Apaya kasla isakit mo itan ni Boy. Idinto tayo papatay mo mat idi. Wan? Ngam dagiti taom tinakapaltog kan Juana. Ti kayat ko ita Don Juan. Saan mo napatiliw ni Boy? Ngamin, nalaing dayjay at tao. Mapangnamnamaan. Aniya. Patas kayo lang, Don Juan. Pinapaltog mo idi. Isunga ita, binalas na ka. Saan ang mabalin kaniyak ti kasta? Nung nakabasol kaniyak, naskan nga gikaro. Saan mo adangran ni Boy, Don Juan? Awan karbangam nga agsaw kaniyak iti kasta. Nang runa tasyak ti mayor. Saan mo apuon daytoy nga ili? Taga-syudad ka. Isuan na saysaya at nagsublikan itinaggapuam a syudad. Aniya? Numapatay mo ni Boy. Namnama matidakas ang mapasamakan ka, Don Juan. Nasayaan ta na oray ka, Boss Astor. Sa anak arimar, tabareng umay ka. Kumusta tinang ipaunakan ka? Di maputi happy house mo, boss. Kaya ti plantasyon mo awanan. Naparot amin ang marihuana. Kaya't pinuuran da aminen. Aniya. When, boss. Oh. Kaya't ti Boy, saan miya nasarakan, boss? Ngam pinaggunay kon dagiti kakadwak. Isuda pailaang timang sapsapulita. Tasyak inururay ka. Sige, digag danag. Adda awit ko akwarta ita. Mabit lang. Oh, antoy. Daga na, boss. No natulnog kayo kanyak. Nalukay lang ti kwarta kanyak para kada kayo. Boss. Big man, adda ka diyan mamakot siya mabalin agatangag. Ato, boss. No kayat mo. Inta kita nitan. O sige, papantad. Napan kami di coffee shop mo. Kat na ko natay may sa akadwayo. Ano adamang sapul kan ka? Kat umay dalatan dito'y balay mo. One boy, kasta timbangan. Ala, sa bali tinangayo ita ah. Saan kayo amalasin ada kayo damanong boy kan arson? Masapul amang limlimo kami. Nang runa, taado ti pulis amang sapsapul kada kami. Boy, idi pinaltugam ni Don Juan. Nang limlimo kayo kadi? Saan? Takayat ko nga ipakita kan kwa na. Asaan ang nagbaligi anang ipapatay kanyak. Kayat ko nga ipakita. Asyak mismo timang balis kan kwa na. Manong boy, kayat mo ka di asawan? Nga iso, ti akin ka panunutan iti pan nakapaltog mo? Wen, Sonia. Ay, Dayta ita ti rason. Nuapay nga agpatpatulong kami kada kayo. Anya day taatulong, boy. Oh, adto'y ti surat. Duna. Ti mayor ti ili. Kat may sa adraglod. Kat iso tinangipapatay ken ni boy. Ha? Anya ti kayat asawan day to eh. Iso ti akin kapanunutan iti pan nakapaltog mo? Wen, Ti kayat ni boy. Umaduday ta surat. Kat iwaras tayo kadagiti tattao. Babaanday ta. Maibutaktak ti kinasyasino ni Don Juan. Kan may sagayam adraglord. ay. Boy, ni Astor Angel, kayat nakamat nga ipapatay. Saan lang ani Don Juan? nalakalaang abalsak ni Astor Angel.
Kalpasan ni Don Juan, isarunok met ni Astor Angel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.